Epidemija osipkoh u Srbiji bude tirvac po maredzi budzeše i dalje širi. Za optimizem ostatnjih tižnjoh uljeva fakt, že vše veci rodiči privodza svoje dzeci na vakcinaciju, co vplivuje na ceg epidemiji, varel epidemiolog profesor Zoran Radovanović i dodal, že u veljkih centroh, medzi kotrima i vojvodjanskih horodi, prave predškolski dzeci najčustviteljnejša grupa, bo u tim возрасту oblapenost z vakcinaciju bula mala. Srećom još uvek to nije. Na szczęście jeszcze wsze nie tak, jak sme się bali, że bude. Ważne, że rodzice poczęli priwodzić dzieci na wakcinaciju, a istoczaśnie u jednych dziecinskich zagradkoch upravi postavili pitanje vakcinaciji, pretože nevakcinowane dziecko najbardziej zagrožuje svojih parnjakov. Profesor Radovanović ti švarel, že vakcinacija najznačnejši civilizacijni kročaj 20. viku, zastanovela masovne ohorjovanje ljudzoh, a besmislove beše dovad od škodljivosci MMR vakcini, bo ona u 99% slučajoh ščici ljudzoh od osipkoh po konjeć života.